हे गाइस वेलकम टू माय चैनल मु स्वागत करछि आपन मो चैनल को जार नाम शुभ ओडिया ब्लॉग्स। आज आम जाऊँ गोटे जगह को वर्कशॉप कॉलेज तरफ रू तो मु कुआडे जाऊँगी कौन करछि आपन को भी मो संगे नेकी जीवी। चलो मु रेडी हो गली चलंतु जीवा। Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my obviously बात मत लाग ना वीडियो जम जांग एबा पाखा तो नाही एबा कोनी पिकनिक जिबे कोजन देखन गीता आउटे मो पानी हमर आउ पिला माने आसुना आसी पिकनिक जिबे कथा कहि एबा सब जातनी क्लास रे देखा दर्शन नथाय किंतु पिकनिक ये तो बिल्कुल आसी घर मेसेज जाय किंतु आदि आसी देखनु जल्दी हम बस भी आसी गला ए बस रे मसी आइलेंस वर्कशॉप रे जिबु मते गछ देखो मते तो पिला सकर आसी नै जिबो एटा कॉलेज रे एटा नाची दिनु यदि हॉस्टल सुप्रिया अन्य रहंती You have to be a salesman no matter what. Resourcefulness is very important and willingness to do everything still, over 22 years. Very often startup jobs like that. It's not about doing it quick, fast. Large scale validations and regulatory will be 2 to 3 so you have to demarcate step wise, that's when incubators will be happy. So when someone steps into our AIS, CCM or ILS, we simply tell, okay, scale up or maybe commercialization or pricing, how much is the pricing, approximate pricing and all, both the baat aayega na. Abhi to I'm just making something in the laboratory, isme se color acha sa nikal ke aa gaya, so I have detected this particular compound using this methodology. Mera kaam ho gaya. Main abhi ye company shuru karna chahta, but again before starting the company, you need to understand basic pricing. 5 minutes रो ब्रेक अछि हम जाओ पानी पी की पुणी जाऊँ सेमिनार अटेंड करिबा। चल So this is a very interesting thing that you chose, I would say that first of all. And while I was going through the program, I saw that such a galaxy of people having no way to address you. It's very lucky on your part that you have people who are coming all the way and delivering such wonderful lectures. In fact, I was so fascinated by the last couple of slides which I have to hear. So the lines which I could, gather by using the PCC, Jan Bhumika, Jan Chirna and Jan Sampad. So these are the key words I use. हमर एबे सेमिनार हाफ सरी गला तो अबे हमें लंच ब्रेक पाइन जाउछु। चलो तो देख तो खा गु जाउछ सब तो बिकेला तो जाउछ हमर एबे लंच ब्रेक खत्म हो गला हम खाई पी के आसिलु कौन खाइलु मु फोटो पोस्ट करबी एमान फोटो उठाउछंदी बाय ये फोटो उठाउछी आकु देखो हाँ ये कौन मो घर को जी खाली काली जी काली ये तो छाड़ो देखा करी So this is complete classic for start course. Just to give you an overview, 1500 recognized startups are there. 500 out of 1500, 509 women-led startups. We have 21 recognized incubators in Odisha. 21. I just used just one. फाइनली हमर सरी गला एमन सब जाउचंती जो तो टायर्ड हमें एते सारा जिंस सिखिलु मु आपन को भी सिखेबी एमाने सब सीट पे बड़ा बड़ी हेबे मु भी कोठी ओटे बसी जाउची एबे हम घर को जीवु हाँ बा हम गाड़ी एबे चलला हम एबे जाउची कॉलेज और फाइनली धन्यवाद हम एबे घर को जाउची मु स्कूटी नै के सीधा घर आउ पड़ी सोई पाठ साथ कोई जोडे मजा आउ मु नेक्स्ट मोर बिजनेस होची स्टार्टअप करबी YouTube बंद अमिताभ बच्चन आइथिले लास्ट एंटरटेनमेंट अमिताभ बच्चन आसीले म आपन को वीडियो रे देखैबी।